Ansat af fjender Gud ind i din tid. Under en blodig Vi er samlet i dag for at mindes de dræbte og for at ære de sårede. Vores tanker og medfølelse går til deres familie. Vi føler med Paris, vi føler med Frankrig, og vi føler med alle de mange andre ofre for terrorens forbrydelser og med deres ulykkelige familier. For Paris er desværre ikke alene. Verden har de seneste uger og måneder været vidne til mange blodige terrorangreb. Vi prøver at skabe en ond og falsk skillelinje mellem Vesten og islam. In reality, we have to accept the disturbing ideas that we have enemies. Hvis vi ikke længere tør sætte os ved et cafébord på en fortovsrestaurant, hvad enten det er i Paris eller i København, så har vi for alvor tabt. Because we have the same taste for liberty and respect and trust. Because of that, we are confronted to the same threats, the same challenges, and we have to face the same enemies. Angrebet på Paris, det er et angreb på os alle. Og som skal kæmpes af mennesker, mænd, kvinder, muslimer, kristne, jøder, ateister, unge og gamle på tværs af alle grænser. En kamp, hvor vi står sammen mod ekstremisme og mod polarisering. Danmark vil fortsætte vores urokkelige deltagelse i kampen mod terrorgruppen ISIL. Freedom for a Parisian means stopping by a café, a croissant chaud. It means smiles between boys and girls. It means short skirts, glass of wines, simply freedom to laugh and to smile. Vi insisterer på frihed og demokrati, på menneskerettigheder og livsglæde. Vi forstår jer som flygter, og som ligesom os, der er samlet her i dag, afskyr terrorens modbydelige væsen. We are united in front of a horror that has no color and no religion. Vi ved, at kampen mod terror ikke er en kamp mod religioner, eller mellem religioner. From the bottom of our heart, in the name of France, of the French community, of the staff of French Embassy, tak, tusind tak. It is a big monster which treads hard on the poor innocence of people.